uvuze yuko uri mu bantu bamamaje umuyobozi w'amahoro uriho none hanyuma kandi bakaba bagushinja yuko ari wowe umurwanya gute jewe ndatanga ibitekerezo byanje nimba ibitekerezo byanje jewe ico ndwanya bafite ubushobozi nibo bafite ubushobozi baragiye bafasha ari ahantu bahometse ku Rwanda abantu babayeho mu mahoro ikindi kiruzi renze ibico niki bafite ubushobozi babukuye ubu nyine sinone titwona isenya turi abantu babiri jewe nje nyine ngubwira uburyo no senya amahoro ubu nyine niri zina ndirizongera no kuvugwa na muri Amerika FPR yatabaye abantu igahagarika genocide na FPR parti politique iri ku butegetsi ibyo bintu birahuye. Ndagushimiye cyane wowe udukunda ugakunda n'ibiganiro byacu. Twebwe turi One Africa Channel. Jewe ndi Professor Rutikanga, ambasaderi w'Imulenge. Iyo mvuze ngo ambasaderi, mba mvuga ambasaderi umwe rukumbi. Ndashaka kubibutsa yuko iyi channel yacu mu minsi mike izahindura izina. Ntizabicitwa One Africa Channel, ahubwo izaba One Africa TV. Mubifate mu mutwe, ntizaba One Africa Channel, izaba One Africa TV. Tugarutse n'ikiganiro gisa naho kiza kwibanda cyane mu gusubiza ibibazo. Mbere yuko tuza kwinjira mu kiganiro, turamukije abakongomani bose muri rusange, by'umwihariko abavandimwe bahariya muri Sud Kivu ndetse na Nord Kivu. Ariko turamukije kandi n'abanyafrika bose muri rusange. Pastor, umeze neza? Turaho turakomeye. Ko iki gihe cy'izuba urakibona ute? Oya harashushe cyane. Usibye ko abanyamerika bagerageje gutunganya ibintu zose, haba mu mazu, haba mu mamodoka, haba hakonje. Ariko harashushe. Inzuzi se ino zitahaba nkazirya ziwacu ngo umuntu aje kwiyuhagira. No kwisukira. Hanyuma tugiye kwinjira mu mwanya w'ibibazo, sinzi namburi tayari. Ndi tayari. Yego. Sawa, reka twama twinjira mu kiganiro tutizimbye mu majambo. Hariho abantu benshi bagiye batanga ama comment babaza. Batese kubera iki muhora muvuga ngo FPR ifite izihe nyungu mu kugirira nabo abanyamurenge? Ifite izihe nyungu mu kuba muri Congo? Niki ishaka muri Congo no mu kubanyamurenge? Mwirirwa muvuga. Abantu baza babaza rimwe byenda bakubera yuko batakurikiye ibiganiro. Mu biganiro twarabisobanuye birambuye, sinzi hari gihe byenda abantu bakurikira ikiganiro kimwe ntibakurikira ikindi ngo bumve uko ibintu bigenda bikurikirana. Ariko twarabisobanuye mu buryo bwimbitse. Jewe nababwiye yuko nakoreye amahugurwa hariya mu Rwanda. Mu mahugurwa twakoze batubwiraga nk'abantu guhera muri ziriya ntambara zose z'u Rwanda kugeza igihugu gifashwe kugeza muri 1996. Muri training wing bagaza bavuga yuko u Rwanda ngo abakoroni ngo bagabanya ngo imipaka ngo bari baragasize ngo arakandu ngo ari nk'agabustani ko korereramo inkwavu. Mbese ubutaka bwabo ko babunyase. Bakavuga yuko imipaka uburyo yaciwe itari mu buryo nyabwo. Bakavuga yuko hari igice cagiye muri Congo, hari igice cagiye mu Bugande, hari n'igice cagiye muri Tanzania no mu Burundi. Kuko ari ubutaka bwabo. Noneho iyo ideology bari bafite ico bashaka kuvuga. Basingira berekana ari amoko avuga ururimi rusa n'ikinyarwanda batuye hafi ya biriya bihugu byose. Noneho berekana ndibuka yuko habe na parlement y'u Rwanda yigeze gusohora ivuga ngo basabe ngo yuko ngo leta ngo igomba ngo kureba ngo ikindi ishobora gukora mu buryo bwo kugarura ubutaka bwabo bwanyazwe igihe c'abakoroni. Muri iyo plan yabo y'igihe kirekire
ibo bumvaga yuko bagomba kurwana bakazigarurira Kivu na Ituri. Mbese bakumva yuko Nord Kivu na Sud Kivu na Ituri bagomba kwigarura bakayomeka ku Rwanda. Iyo niyo plani yabo. Impamvu ni yihe? Bavuga yuko ubutaka bafite butabahagije. Ijambo rya kabiri, ubutaka bwabo bafite nta bukungu burimo. Ijambo rya gatatu, bumva yuko ari uburyo bwo kwagura. Ari uburyo bwo kwagura u Rwanda. Bashobora kwinjira bitwaje twebwe abanyamurenge n'abanyamasisi n'abanyarucuru, mbese iziriya ntara zituyemo abantu ngo bavuga ngo ururimi rw'ikinyarwanda niko bavuga. Usibye yuko muri abo bavuga ikirimi cy'ikinyarwanda muri Sud Kivu ntabarimo. Muri Sud Kivu harabavuga ikirundi n'ikinyamurenge. So hagati aho ngaho bitwaza ico kibazo. Ariko intego uko imyaka yagendaga igenda niko bagiye bakomeza guhindura plani zabo, gahunda zabo, bakazana intambara. Iyi ngiyi kavuka, iyindi kaza ifite irindi zina, ariko babantu tujura ari babandi babarwana ya ntambara. Intambara ya AFDL yatangiye ari y'abanyamurenge. Babone abanyamurenge bagiye kwitanga uwo mugambi, barayihindura. Intambara ya RCD igizwe gituma abanyamurenge kenshi iyo bavuze ngo intambara ya RCD niyo yazanye u Rwanda, bagashaka kunyura ku ruhande. Bashaka kuvuga ngo ese ngo abanyamurenge niba bazanye RCD, ngo RCD ngo ndi yari irimo n'ayandi moko n'ibindi. Nuko umuntu watangaje RCD wa mbere ari umunyamurenge, kandi ayitangaza avuga yuko ari abanyamurenge bateye. Kimwe nuko n'intambara ya Songa mbere yitiriwe abanyamurenge kubera yuko bakoresheje izina ry'abanyamurenge yuko aribo bateye. Uri kurumva? Na ziriya ntambara zindi zagiye zikurikiraho, ari ziza CNDP, ari ziza M23, ziza ari twebwe twitwa amazina yuko ari twe duteye tugiye gukora intambara, ariko intambara ari za FPR. N'inyungu z'izo ntambara ugasanga zibaye iza FPR. Turebye inyungu z'intambara ya AFDL zabaye ku ruhande 100%. Yaba amabanki yasahuwe, yaba amakontware n'inganda n'ibindi byose byasahuwe mu gihugu byaranwe mu Rwanda. Zose nta kintu na kimwe abanyamurenge n'abanyamasisi n'abanyarucuru babenefitinze muri ibyo bintu. Intambara ya RCD yaravaje kariya karere hafi icya gatatu cyangwa icya kane cy'igihugu cyari kiri mu maboko tujuru ya FPR. Isahura igira gute? Nta kintu na kimwe imurenge cyangwa imasisi cyangwa muri rucuru twigeze tu benefiting. Tugaruke mu ntambara za CNDP, tugaruke mu ntambara za M23, niki aya moko yacu twebwe abanyamurenge n'abatutsi n'abahutu bo muri Congo bitirirwa u Rwanda cyangwa bashaka komekaho ubunyarwanda ko ari twebwe bene nyiri bayazane bazana intambara. N'impfu z'intambara zose zabaye muri kare karere byazanye umwiryane hagati y'amoko, bavuga yuko ari twe twabishize mu bikorwa, twabikoze. Ibyo byose byari bifite intego imwe. Ijambo rya mbere nuko twangisha igihugu cyacu. Bakatwereka yuko igihugu cyacu tutagikunda, igihugu cyacu kitadukunda, kandi nari y'amoko duhorana muri tutavuga rumwe. Nkaho ari twe bene nyiriye bayazane, kandi atari twebwe. Izo ngorane ziri hagati ya conflit, ziri hagati y'amoko taho zitaba, habe na hariya mu Rwanda, habe na hano numvise kuri One African Channel hari uwavuze yuko habe na hano muri Amerika ba black n'abazungu ntibamereranye neza. Habe no mu bindi bihugu amoko yo kuba ari en conflit ni bisanzwe, abantu baturanye buri gihe. Habe n'abanyamurengo bwacu tituvuga hari gihe kimwe tutavuga rumwe ku bintu bimwe n'ibindi. Ibyo ni bisanzwe, ni ibintu biri interne. Haba hari amategeko mu gihugu agomba kuregla ibyo bibazo biba biri hagati y'amoko. Ikibazo cha discrimination, ikibazo cha ma conflit culturel cyangwa politique ni ibintu bisanzwe mu gihugu. Ariko ikibazo kiriho ni ikibazo cyo gushaka kunyaga ubutaka bakoresheje amazina yacu, bakoresheje ururimi rusa n'urwabo, bakoresheje agasura
ngo turabatutsi ibyo bintu ibyo ni ikintu kimwe biri mu mpamvu ni narwo hari abantu bakina umukino w'amakarte bazagira ikarite yatawaye akaba ari buba umutawara urya mutawara ukarya ikarite zindi zose nubwo yo bari ngandasisi mbese proof na evidence yuko buriya butaka ari abanyarwanda ari ubw'u Rwanda nuko hari abantu ubwabo biyemerera ko ari abanyarwanda bavuga ikinyarwanda bafitanye amasano n'u Rwanda origine yaba ari u Rwanda uri kurumva ibyo bintu wabikurikirana wabireba ugasanga ni ibintu byo gucura bihangira bitari ukuri kandi n'amateka agoramye yigishijwe n'abakoroni cyangwa akigishwa n'iriya ideology ya FPR iri mu karere yuko abantu bashobora kuyigenderaho yuko ari ukuri bamwe bagashaka kubera yuko bashizwe kwibera bagakundwakazwa bakumva yuko bisanzuye cyane cyangwa bishikiriye ku Rwanda kubera izo mpamvu ariko ico nico kibazo mbese ikibazo cha FPR kugira ngo ishobore gutrubla ziriya situation nuko bagomba kugira impamvu ituma bagenda hariya kandi iyo mpamvu ibe twebwe bagende bategura intambara zo kuturimbura hanyuma babireka amahanga yuko babarimbura bene wabo bariya abantu n'abanyarwanda buriya butaka bwa Rwanda nimba batabashaka nimba birukana n'ubutaka bwabo noneho mu gihe tukiresiste hariya ntabwo FPR ifite imbaraga zo kurevandika buriya butaka nuko twebwe tugomba kuva kuri buriya butaka twamara kuva kuri buriya butaka noneho hazasubirayo twebwe bagashusho cyangwa bizina bazasubirayo ari abanyarwanda ari abavuga ikirimi cy'ikinyarwanda bagiye hariya ariko batari twebwe kandi n'igihe cyo gusubira hariya sinzi nimba bazakoresha nk'abangaba bariko bakoresha gusenya hariya batagaragara ijwi ribi ryawe ijwi ribe ishusho ibi yawe ariko ibikorwa biriko bikorwa hariya ari bya FPR ico nico turi against eco yuko titugomba gusenyuka iwacu nta mpamvu nimwe igomba gutuma tuva iwacu nta mpamvu nimwe tugomba gutakaza akaranga kacu ngo twumve yuko tugomba kwihoma kuri FPR ikoresheje akabazo kagashusho na akisa y'ururimi ngo noneho dukunde tube abanyarwanda mbese mu magambo makeya intego ya FPR yo kudukura hariya ni ukugira ngo tuve hariya tuzasubire hariya bagiye noneho barevandika yuko ari abasangwa butaka siko noneho bazagenda ari abasangwa butaka kuko ubutaka bwaciwemo turi hariya kandi nta mahanga ntazabihakana yuko imipaka itaciwemo turi hariya kandi igihe imipaka yaciwe nicyo gihe badetermine origine y'umuntu mu gihe noneho origine yacu ari y'abakongomani tukaba tuyidinayinze uyu munsi origine yacu ikaba abanyarwanda tuzaba tubaye abanyarwanda kandi buriya butaka buzaba bubaye u Rwanda ariko twebwe tutari abanyarwanda izo ni ingorane z'ikinyejana kizoza kitazaba kinafite n'ikibanza naho kizoba mbese intego ya FPR nuko tugomba kuva hariya bikayibera impamvu yo gusubira hariya ikahasubira mu izina ryacu ariko atari twebwe kandi natwe tutanafite n'ijambo hariya ego mbese mu yandi magambo uburyo iri hariya mu buryo bw'ibikorwa hariho Red Tabara iri hariya hariho ziriya mayimayi zabaye trend hariya hariho ziriya special forces zabo ziri hariya habe n'uyu munsi biriwe barwana umunsi wose hariya mu Rurambo aho izo ntambara zigamije iki ibyo nizo ngorane dufite hariya intego yabo no gukoresha izi mitualite za sukumu kuducamo ni ukugira ngo tutazagira imbaraga zo gushobora kurwanira iyo ntambara ngo tuyihashe yego okay kubera iki hari ikintu warukomojeho kubera iki abanyamurenge namba ari cyo cyo bahesha amahoro batokwemera hanyuma FPR ikabafata bagafata ubutaka ariko bakagira amahoro kandi bakagira iwabo banezerewe kubera iki ibyo bintu bitabaho namba ari byo byotuma abantu babona amahoro
ico kubera ikimenyetso nuko umunyamurenge niki kikwizeza yuko hariya nihamara kuba u Rwanda umunyamurenge azagira umutekano cyangwa azabaho neza nuko ataratuye n'abatuye mu Rwanda babayeho kandi babayeho neza nico nari nkeneye ngo mbwire abatuye mu Rwanda babayeho neza mu buhe buryo bafite utuzi baratuye baricwa buri munsi uyu munsi n'ubu turiko tuvuga turacari mu marira ya metero bukuru ntwara ariko ibyo byose ni ibivugwa gusa nta kizibiti kigaragara niki gisaba kugaragara ndavuga ikimenyetso kigaragara yuko yishwe hakozwe iperereza niki kigaragaza yuko yiyahuye hakozwe iperereza rigaragaza yuko yiyahuye nta perereza ryakozwe bukuru ntwari yishwe mu masaha ya nijoro mu masaha 6 z'ijoro uri kurumva biriya bimenyetso byose bavuga ngo babonye ngo aya masaha ngo azamuka n'ibiki n'ibindi kera kuri social media ari yamoko yo mu burasirazuba bwa Congo yari yamaze kubyandika yuko bukuru ntwari yapfuye yego none se bashaka kuvuga yuko aribo bamwishe ariko none se abanyarwanda bo tuvuge ku mufana bo ntibapfa none namba abanyamurenge bari hariya bakaba batuyeho neza none se nimba abanyarwanda bapfa muri ubwo buryo bwa kibandi twumve yuko tugomba kunyurwa nabyo ngo uko abanyarwanda bariko bapfa natwe reka dupfe none se kuko bariko bavuga nyine yuko ni wowe wanabivuze uravuga uti barashaka kuzagira ngo hariya bahafate bahomeke ku Rwanda abantu babeho mu mahoro hari ikibazo ibyo bibaye ntabwo ari mu buryo bwo kuwomekaho baharanira umutekano wacu uri kurumva mbe nk'ukubaza umutekano muke dufite hariya ututewe nande ni FPR ni iriya baze y'ibyo bintu ibi mpamvu gani hagira umunyamurenge umuhagurukaje kuri TV abivuge yuko hatari na FPR itari muri uriya mugambi ninde wabihakana ninde wahakana yuko FPR atari yazanye intambara 1996 ninde wahakana yuko FPR atari yo yazanye intambara ya RCD ninde wahakana yuko FPR atari yo yazanye M23 na CNDP ninde wabihakana ibyo ariko bavuga yuko kandi nibizwi yuko bari bagiye guhiga intera hamwe ni twebwe no intera hamwe ndavuga zahungiye muri Congo ziri he iriya muri Congo nyine uko ndakubaza ziri muri Congo hehe intera hamwe ntibavuga ngo ziri no muri Tanzania ntibavuga ngo ziri no mu Bugande ntibavuga ngo ziri no muri Brazzaville ko batarahatera amateka avuga yuko ininshi zahunze zihungira hariya mu butarazakira mbe nkukubaza iziri hariya zaje mu Rwanda zirangana iki zirangana gute jewe ntabyo nzi zingana gute bari no mu gisirikare cy'u Rwanda none se icyo ngicyo kwebwe icyo muje mpamvuga niki nta umutekano w'abanyamurenge tugomba kubaho cyangwa w'abatutsi bo muri Congo cyangwa abahutu bo muri Congo tugomba kumva yuko abatutsi bo mu Rwanda n'abahutu bo mu Rwanda aribo bagomba kuturindira oya ntabwo ariko bigomba ariko reka tuhatinde gutya umuntu aravuze ati bafite ubushobozi nibo bafite ubushobozi baragiye bafashe hari ahantu bahometse ku Rwanda abantu babayeho mu mahoro ikindi kiruzi renze ibico niki bafite ubushobozi babukuye ono buhe bushobozi u Rwanda rufite buriya bushobozi ifite ubunyine ni iminyago no gusahura kwabayeho kw'igihugu cyacu uri kurumva ni mu buryo bwo gusahura bw'ubujura babayeho hariya ariko ntabwo babayeho hariya ari mu buryo bw'umutekano yego okay reka nkubaze dutandukanyirize kuko mukunda kuvuga cyane FPR buri gihe FPR yatabaye abantu igahagarika genocide na FPR parti politique iri ku butegetsi ibyo bintu birahuye cabuze kuko hari ico bita ngo ni FPR inkotanyi yarwanya urugamba igahagarika genocide na FPR iri ya parti politique iyoboye iri ku butegetsi ibyo bintu birahuye cabuze biratandukanye gute FPR iyo bitaga FPR umuryango w'abanyarwanda ziriya nkotanyi zarwanaga zifite intego uri kurumva zarwanaga zifite intego kandi iyo ntego yari yo kuzana abanyarwanda mu bumwe no kubana amahoro hariho uburinganire
hagati y'amoko Mm. uri kurumva ndavuga hagati y'abatutsi n'abahutu n'abatwa Mm. ariko iyi FPR ihari Mm. mbwira abatutsi bari hanze y'igihugu bahunze Mm. mbwira abahutu bari hanze y'igihugu bahunze Mm. mbwira abantu bari mu Rwanda yuko baringaniye Mm. umututsi ni umwami umuhutu n'ubura aho ngaho ufite inshingano runaka baba bamugendaho n'ijisho gutya n'abantu nabo batisanzuye kandi batishikiriye atapfa kuvuga uko ashaka n'izina ry'ubuhutu ryonyine barifashe nk'igitutsi mu Rwanda hakubwiye ngo wa muhutu we abasa naho agututse abasa naho akuvumye uri kurumva ibyo ngibyo ibyo nshaka kubwira iriya FPR ihari ubu nyine ni agatsiko ni akazu kari aho ngaho ureba n'impinduka n'iterabwoba n'ibihuha n'ubwicanyi bukorwa hariya kibandi bikarangira nta kindi igihugu erega ubutegetsi bubayeho mu buryo bwo gusavinga abaturage ariko ntibubayeho mu buryo bwo guhoza abaturage mu ihahamuka barakubwira gusa ngo ufite ingengabitekerezo umuntu akaba yashobora kugwa hasi hari umudamu umwe nigeze gukurikirana ikinyamakuru ciwe hariya mu Rwanda bavuga hejuru y'ukuntu ngo abadamu ngo bavuze ngo nimba ari kuri leta ari kuri perezida wa repubulika umugore yamaturika ararira ngo mwumve ngo nkirishano banyambitse nimba uvuze perezida nabi cyangwa hakaba ikindi kintu wovuga no kuvuga ngo biguhanyirije no gupfa niba shake yes demokrasi si ngombwa ngo mu Rwanda habe demokrasi nimba uko babayeho kose ariko kiriya kintu cyo guhoza abaturage mu bwoba ntabwo ari cyo FPR umuryango w'abanyarwanda igitangiye yari ifite uri kurumva kandi ugize ngo urebe uburyo bw'imikorere yabo ni nk'abantu babaye mu Rwanda ni nk'abaprisonnier n'abantu batisanzuye n'abantu batishikira ariko oya basta iyo uvuga gutyo ni ubishingira he abanyarwanda se hari ubwo bari baza ngo batake bavuge ngo dufite ikibazo barabitaka hehe ukuye ni iyihe opposition y'abenshi n'abadatuye mu gihugu hariho n'abatuye mu gihugu babivuga oya ntabwo ari benshi ariko abaye umwe cyangwa babiri nico mvuge wo mu Rwanda nta opposition uhabaye barakuhitana mbe nkuvuga opposition zigera nko kuri 3 ku bantu 3 tube nkabavuga uriya mukobwa idamange bafunze tube nkabavuga Karasira tube nkabavuga Ingabire aba bantu nibo bazaba nkabagerageza kuvuga against gato ariko nabo batisanzuye ariko bakabivugira mu Rwanda ese ibyo bavuga ni binyoma uri umunyamakuru kandi n'ababa twumva bose barumva yuko turiko tuvuga ukuri mu Rwanda nta bwisanzure n'ubwishikire nta burenganzira umunyarwanda afite bwo kuvuga uko ashaka rero si ukuvuga uko ashaka ntafite liberté yo kuvuga ibitekerezo bye ego ni cyanenga kuri leta ntashobora kutinyuka kukivuga ego hanyuma rero kubera iki sasa hagomba kubaho amajambo yo kunenga no gusa n'abavuga u Rwanda hari n'umuntu ushobora kwibaza akavuga ngo nubwo muvuga wenda ngo ntimuri abanyarwanda ariko u Rwanda rufite umwanya muri mwebwe kuko nirwo muvuga buri gihe ntabwo mufokasinga ku by'iwanyu namba mufite ubushobozi cyabuze mukaba muri tayari mwiyubake mugende mukora ibikorwa byanyu nk'abakongomani ikindi bene wanyu arashobora kuvuga ati batuye hari abaruzuye babayeho bafite ubuzima niki ushingira muvuga FPR nabi kandi ibakamiye tidukamiye ahubwo kiraturimbura uri kurumva FPR ntakamiye umunyamurenge FPR ntikamiye umututsi wo muri Est ya Congo FPR ntikamiye umuhutu wo muri Est ya Congo FPR ni corezo gikomeye ku burasirazuba bwa Congo nirwo ruri mu mutekano mukeya uri hariya n'intambara z'urudaca zihora zihindagurika buri munsi uri kurumva twakagombye kubirambirwa kandi tukabivamo kandi abo ngabo urabona FPR yarasahuye imare gusahura igira ubushobozi ubwo bushobozi bwayo ikabukoresha mu buryo bwo kuduhoza mu ngorane kubw'impamvu z'intego zayo
twarabivuze neza intego yayo ni ukudukura muri hariya mu burasirazuba bwa Congo, intego yayo ni ugusahura imitungo. Ibyo cyane nibyo bintu bibiri bigiraje inshinga bituma ishora abasore b'abanyarwanda bashiriye hariya mu burasirazuba bwa Congo. Usibye ko gusahuriho bazakomeza basahura, noneho ubwo bushobozi bafite barabufata babushora mu buryo bwo kudusenya. Twebwe twenyine bakadusenya bakoresheje bene wacu. Bakagenda bakubaka amakomisiyo n'amamitualite, abantu bafite amaresponsabilite, bakareba n'abantu bari influwa, abo bantu bose bakabashingaho ijisho, bakabashiraho iterabwoba kugira ngo badatinyuka kuvuga uyu mugambi mubisha bafite, kugira ngo badatinyuka kuvuga uku kuri, noneho uruziruko batarashikira ngo barushire mu nzara zabo rutazabacika. Uri kurumva uku kuri kuba kuri ko kuvugwa uyu munsi wa none, kandi kukavuga n'abatakagombye kukuvuga. Abakagombye kuvuga n'abayobozi, ariko abo bayobozi kubera yuko bari mu buhake kandi bariho pressure yiterabwoba, batinyiririye amagara yabo, ariko badatinyiriye ingaruka mbi zigiye kuba ku bwoko bwose. Uri kurumva ubundi ugasanga ko barakora ari aba executor imigambi ishira ubwoko mu kaga. Akaga mvuga nakahe na macakubiri n'umwiryane no guhora dusenyuka tugakora ibintu bidafite resulta nziza cyangwa ngo biza n'umusaruro. Noneho biganisha abantu mu gucika intege no kumva no gutakaza icizere. Icyo nicyo kintu FPR iri kwibuildinga mu ma community yacu. Tuda igituma tubivuga nuko ifite, wabivuze neza yuko isa niri involved, ntabwo ari kuvuga ngo irasa. Ifite imbaraga nyinshi muri twebwe mu buryo kugira ngo tuzoshobore gushingura iriya mizi, tube aba independent, twitegemeye, tugere aho dukunda igihugu cyacu, tugere aho duhaguruka kukirwanira, tugerage aho tugomba kwirindira umutekano. Kubwiye ukuri hatabayeho kubivuga no guhaguruka tukabikora, tuzabigeraho. None se ubu iyo muri ko muvuga ngo kugira ngo bafate ngo ubutaka hariya ngo babwomeke ku Rwanda, pastor reka nkubaze iki kintu. Uratekereza yuko gufata ubutaka cyabuze gufata ugacamwe igihugu harashizwe imipaka ari ibintu biraho gusa? FPR ifite izihe mbaraga ishobora kuvuga ngo irahagurutse ifasha ubutaka bw'ikindi gihugu ibwometse ku ntuzo? Urumva FPR nta mbaraga ifite. Imbaraga za FPR ni twebwe tuyiha amaboko. Uretse no kuvuga ngo gufata ubutaka, FPR ntifite uburenganzira bwo gukandagiza ikirenge cyayo muri Est ya Congo. Ego ureke kuvuga ngo gufata ubutaka, ntifite n'uburenganzira bwa santimetre imwe, tibafite no gutera intambwe muri Congo, mu burasirazuba bwa Congo, tutabigize mu ruhare. Ego reka dukomeze. Hanyuma uriko wakomoje ku bintu by'amamitualite. Izi mitualite ubona ejo bundi nyine hari na mitualite yavutse hano muri Amerika. Twagiye twumva, sinzi namba ayo makuru yafite yuko mitualite yo muri Canada yacitsemo n'ibindi. Iki kintu kiva hehe? Namba hari abahagurutse bakamagana yuko hano muri Amerika havutse indi mitualite, byigeze bibaho yuko haba kwamaganwa icikamwo rya mitualite yo muri Canada? Kube namba byarabayeho, wotubwira ukatubwira igihe byabayeho, bitarabayeho kubera iki bitigeze bibaho? So ingorane zabayeho ni zihe? Ni ikibazo cy'iyi systeme FPR yubatse cyo kugira ngo amamitualite ntabe independent, ntabe aba independent, mbese babe abantu bakontororwa. Izi mitualite kuba ziriko zikontororwa na FPR, ariko atari FPR izihereza amabwirizwa, ahubwo FPR ifite akandi kantu kayo inyuzamwo amabwiriza yayo, hanyuma
aba bandi bakashitsa mu bikorwa. Bafashe imyanzuro yo kuvuga ngo bacemo ubwoko bakoresheje ijambo ryatwirwanaho na Gumino. Uri kurumva? Bamare bashakisha ukuntu badecentraliza, ukuntu bafata amafaranga. Noneho Canada niyohereza, na Australia niyohereza, na Europe kohereza, na Amerika kohereza. Bzenda haraho bazagira influence bigakunda, ariko handi byananirana bigatanga resultat cyangwa bikagayisha babandi batakoze neza. Noneho biba ngombwa yuko babubakira kandi kandu hejuru kitwa ngo ni BGN, kitwa ngo ni gakondo, kagomba kuzoza kazanwamwe amafaranga. Noneho bakabona uburyo bayadesida, ariko ari mu buryo bwo kugira iki, ari mu buryo bwo kugira ngo bacemwe abantu. Noneho bafata ingorana hantu zatangiye, ndeke gutinda kuri ibyo ngibyo. BGN yatangiye iyo ari ikintu gitangiye n'abantu b'abasore bagize igitekerezo, ariko bamare baragishimuta. Basore bari bagifite, bari banafitemo n'ijambo, babigizayo baza kwisangamwa abandi bantu badafite gukontrola. Noneho icyo nshaka kugarukaho ni iki kuri Canada warubajije. Canada ubundi ingorane zari zihari niki, urabona Mahoro ni association, igasubira kandi igakora ka mutualité. Mutualité zigakorwa ku rwego rw'ama state representative, ariko hejuru ari organisation. Hari ibintu state yikorera, hari n'ibindi bintu, hari ibintu bikorera mu rwego rwa mutualité, hakaba n'ibindi bikorwa mu rwego rw'amahoro. Urwego rw'amahoro ni igihe ca intervention, uri kurumva, yiki y'umusanzu ukenewe bagenye ubutabazi. Noneho Mahoro igatanga amafaranga hano muri Amerika, muri Canada bagatanga amafaranga. Noneho igihe byari bitarashoboka muri ubwo buryo, kubera yuko n'amahoro ubwayo amafaranga yabo barafataga bakaza bayanyuza mu bandi bantu, ariyo makomisiyo. Ikabaho ari komite, ariko ikagira iyindi komisiyo igomba kujera ya mafaranga. Ya komisiyo ijera amafaranga iyo ariyo itsimekiweho, ari igomba kubwira igomba guhabwa amabwirizwa hagomba kusha. Noneho babaha amabwiriza yuko bagomba gufasha twirwaneho bakihorera Gumino. Batanga impamvu zitatu zigomba gutuma badafasha Gumino. Batanga impamvu ya mbere yuko Gumino ari groupe armée, niyo mpamvu batayifasha. Impamvu bitwaje ibikoresho. Impamvu ya kabiri bavuga yuko Gumino yasohotse mu maraporo ya Nations Unies. Uri kurumva? Ijambo rya gatatu baravuga ngo impamvu badafasha Gumino ngwiri against leta. Uri kurumva? Izo nizo mpamvu barevanditse mbere yuko badashobora gufatisha Gumino. Bukeye bamaze kubona yuko leta bamaze kugira leta umwanzi. Noneho Gumino gakirarwanya umwanzi. Barabihinduye ngo Gumino ngo kirafatikanya na leta, ngo ahubwo ngo Gumino ngo kirifatikanya n'abanyamahanga, kirifatanya n'abanzi ba leta, kirifatanya n'abanzi babasenya abanyamurenge, arizo mayimayi n'ibindi bari abareditabara n'abandi. Ibyo babivaho bavuga biriya bintu ngo Gumino ngo ikorana na Kayumba. Ngaho ari service yaransenye migende higa za FPR bagenda zihiga abanzi b'u Rwanda. Cyangwa nk'abantu bashinzwe ari polisi ya Nations Unies igomba guhiga abantu Nations Unies yasohoye amaraporo. Ibyo byose bimare kuvaho, baratangira kandi ngo Gumino ngo ni icama. Uri kurumva? Bagendaga bahindura kubera yuko motife zose bagendaga batanga basangaga nta shingiro zifite, kugeza n'ubu ngubu ibyo bavuga byose, kugeza aho barushe baratangira kubwira abantu ngo yarashize. Ariko yamara gushira, ariko ntishire mu kanwa kabo. Ntishire mu bikorwa ihayikora kuri tere, kandi ntishire no mu kanwa kabo baha bavuga ngo iracyabaho. Icashize kigaruka gute? Ibyo byose ari ibintu biri mu nzira yo kurimanganya no kuriganya no gushaka gucamo ubwoko, kugeza aho Canada batangiye programme bakazafata amafaranga yo muri Canada. Urebe ni federale, bagafata amafaranga muri Canada bakayohereza hano muri Amerika ngo Amerika ari yiyohereza. Can you imagine? Noneho abantu biyempoza kuri iyo system, biyempoze kuri iyo system ni ukubera iki mudafasha abantu bose? Ni mufasha abana bacu bose bari ku rugamba ko barafasha, ni ukubera iki mucamwa abantu? Chose grave. Bamara bagatunga urutoka abandi yuko aribo bariko bacamo abatabazi cyangwa bariko bacamo ubwoko,
kandi ari bo bariko barucamo bakoresheje utwo dufaranga babagenda bashoroza mu baturage babagenda babugusa bakagenda bamara gufata ari amafaranga babuguje bakaza bakibagirwa yuko bari abana babiri bari hari ku rugamba buri muntu afite umuraravamwo buri muntu afite banyirarume banyirasenge n'abandi akomokaho ashamikiyeho bakibwira ngo nimba banze tuvuge ku rugero nishake mbe direct bange nyamusaraba banashake no kumwangisha ubwoko ngo ndaharwana ngo ndahagira gute ari umuntu wawe uraswa ari umuntu wawe upfusha ari umuntu wawe nyagirwa n'imvura ari umuntu uri hariya muri iriya mbeho ararira abavyeyi n'abaturage bari hariya bari kumwe basangiye izo ngorane babihamya bagashaka kumwangisha abaturage kubw'inyungu za FPR uri kurumva cyangwa kubw'inyungu za nasiyozini ngo yasohotse muri raporo ya nasiyozini ngo yafatikanyije ngo nakayumba none se nimba yarafatikanyije nakayumba bo bafatikanyije nande uri kurumva kandi nibyo byose ari bihuha mu magambo makeya iyo mpamvu yo kwanga gufasha abatabazi niyo yazanye division muri Canada bazana amabwiriza kugeza n'ubu nyine muri Canada haracyari ingorane zinini mu buryo bwo guhura kw'abantu kubera ico kibazo cyo gufasha bamwe no kudafasha bamwe kimwe na hano muri Amerika uyu munsi kuko wabivuze havutse yindi mutualite ese iyi mutualite havutse kubera iki ndori ingorane nakaga ubwoko bwacu dufite ka mindset imyumvire iri primaire kandi ikagira abantu byita ngo barize nuko igihunenze imikorere mibi ihayikorwa uri kurumva ibo bumva yuko ubarwanyije cyangwa uzanya amacakubiri ariko imitekerereze yabo ntibazanire kumva yuko icyatumye wanenze ibyo bari ko bakora nabi ari ukugira ngo bashobore kwikosora bakore neza noneho bibe neza kuruta noneho bamara kuresista bamara gukora iriya defensive yabo yo kwanga gusharinga ibitekerezo cyangwa kwakira ibitekerezo biri opposite kuri bo ntibamenye yuko bakreate inzira ya opposition twarabivuzeho no mu bushize noneho bamara gukreate inzira ya opposition bakerekana yuko iriya opposition ari igiye kuzana amacyakubiri kandi ari bo bayazanye iyi mutualite yavutse biturutse kuki bagerageje ku approachinga Mahoro bayisabye inshuro nyinshi kugeza aho Mahoro jewe naje ubwanje nahamagaye Mahoro yarananiranye no kwitaba telefone zacu ntibo bakizitaba bafata initiative yo kuvuga nti yeme nimureke tureke ibi bintu tuganire n'abapasteri duhamagara abapasteri n'inararibonye kandi n'abagabo abantu bafite ikizere baragiye bahamagaye komite y'abapasteri uri kurumva barabaganirije bababwiye ingorane zose barabwira none muhagarare hagati muke muri kino kibazo abapasteri nabo baragiye kubera yuko bari complice uri kurumva baragiye babiryamye hejuru bamare kubiryama hejuru okay habumva yuko batagomba kugendera muri ayo manani ayo marorerwa yo guca mu bwoko no gushaka guca mu abana bari ku rugamba babarwana badafite ingorane izo arizo zose bamwe ngo bimwe uburenganzira bwabo kandi nabari abanyamurenge batarabakuye mu banyamurenge niki okay Mahoro itanze impamvu yuko iyo ari association ni organisation ninde muntu ushobora kunanirwa gutandukanya association na mutualite ni ibintu bibiri bitandukanye ninde muntu unanirwa gutandukanya mutualite na chef umuhana cyangwa na chef mu karere chef ni umuturage ni umuntu ufite ubutaka ufite n'abaturage ariko mutualite n'abantu bari ahantu batari iwabo bagakora mutualite mu buryo bwo kureba ukuntu bashobora gukontrolinga iyo community yabo ibiri aho ngaho uri kurumva ni ibintu bibiri ni ibintu bitatu bitandukanye ariko bamara ugasanga abantu bafite imyumvire yo kumva yuko ngo mutualite ngo nimba yagiyeho iyo igiye guservire ubwoko mu bumwe uri kurumva babigizemo mindset yuko noneho ngo bani bo bariko baca mu bwoko ngo abangaba ngo bahunze gutanga imisanzu n'ibyari imisanzu tigeze itangwa ese ni igihe imisanzu itangwa yonanirana kuvuga ngo abantu barinde gukorera mutualite $200 cyangwe abantu batekereza yuko bagize ngo ari kuvuga ngo byenda njewe baza bakunda kunyataka cyane ngo nanje ngo ngira ngo uruhare ngo muri ibi biganiro gatuganira ngo turaca mu bwoko ahubwo ndibamenye yuko ahubwo ari bwo buryo bwo kubukura mu busha kubera yuko ubusha bahangatiyemo n'ubwo ubwoba ni kinyoma
bankubaza ese uko bagira ngo abantu bose ninjiji cyangwa ni dufite evidence twokenera gusenya amahoro yuko twisenya mbe nkugweza nk'urugero rumwe uburyo ubu nyine sinone titwona isenya turi abantu babiri njewe nje nyine ngubwira uburyo no senya amahoro ubu nyine niri zina ntirizongera no kuvugwa no muri Amerika mfite amaraporo yabo yose y'inani bazabatanga y'amafaranga bazabatanga buri kwezi hinje amafaranga ngana gutya nuku twakoresheje anga muri ubu buryo n'ibinibini izo raporo zose senzifite ubu nyine no zijana muri IRS kavuga ngo iyo organisation kira intervene mu bibazo bya politike kandi ibintu iri kwikora ko birashaka kuzana division mu bwoko ko biranushira mu kago ni mutubarize amafaranga nimba ni mu checkingira account y'amahoro yuko amafaranga yose yanyuze kuri account y'amahoro cyangwa uburyo transaction zagiye muri Africa kuri bibintu yosubira gahagarara dukeneye gusenya amahoro icyo dukeneye ubumwe bw'abanyamurenge kandi uruhare rwayo mu gucamo abatabazi no gucamo ubwoko igenda bihagarike uri kurumva kandi n'ibintu bakananirwa kuza ngo banabivuge nahangaha babibeshuze cyangwa babivuge bamara bakagenda ngo mituwarite ngo nizo ndore ngo base batware ngo nibo babagira gutya nuko gute kandi bamara baje kubikora bakagenda bacariya mu baturage hari hasi bakagenda baca mu baturage hari hasi ngo murabona ngo ibintu ngoko baragumura ninde uyobe uburyo uruhare rw'amahoro mu guca mu rubyiruko hano muri Amerika bana rushe bakene ivanga n'ikibazo cy'abana baba misi babategura hano bari ko bategura hano muri ayo ntuzi uwo uri umusore tuzi ko byagenze byarangiye gute byishwe niki byabujijwe niki n'amasale yarahari n'ibindi bintu byose n'abantu bari ready kugenda muri cyo gikorwa bagende batsikamire ku rubyiruko barusenye niba mara kurusenya barubuze gukora inshingano zarwo bananirwa no kubasobanurira impamvu y'intambara iri wacu n'umwanzi bahanganye nawe bananirwa gukangurira uruziko gutabara amafaranga yabo bananirwa kuyasobanura mu baturage baze kubajijisha gusa ngo amafaranga ngo ahari ngo ntabwo twayasobanura ngo murabize ko ngo twatujana ngo tukagura ibikoma ngo tukagira gute bamara bakagenda bagacreate ngo abantu bamwe bo kuza kuvuga gutya gusa hejuru ntabwo ari uko bimeze ntabwo ari uko byakagombye kuba impamvu hanini bakomeza gutanga bakunda kuvuga yuko batatanga raporo ngo kubw'umutekano w'umuntu wenda wakiri none se umutekano wande w'amahoro w'abantu banyuzwaho amakuta cyabuze abo bantu banyuzwaho amafaranga bafite umutekano none se hari umutekano bafite ari mu minembwe n'uwe umutekano baba batinyirira hari uhari nta mutekano wabari abantu kandi dukeneye ngo batubwire ngo bahaye amafaranga musabye cyangwa ngo bayahaye serugo oyaye dukeneye yuko batubwira ngo amafaranga mwatanze yatanze kunuku tuvuge ku rugero raporo se nkubwira uko bazabatanga raporo no nitugende tunarebe ese ibyo batubwiye byakozwe nk'uyu munsi no kubwira abana bari hariya muri Kenya ndabizi yuko badukurikirana arabari muri Kenya ari no mu Bugande n'abari mu Burundi na muri buriya bihugu duturanye bakeneye gutabara kandi bari ready kugenda nawe uyu munsi none babujijwe n'iki kandi hari amafaranga uyu munsi ko bararwana hari haruguru mu rurambo n'ahandi hoshobora guterwa anytime kandi bose nta bikoresho bafite niki kibabuje kugura ibikoresho icyo ushaka kuvuga nuko babikorera ku bwende badashaka se ko hari igikorwa barabikorera ku bwende nimba atari ku bwende niki nuko bidakenewe nuko ushaka kumbwira yuko ntiyakenewe abasore batabara harakubwira ko nta nzira y'ababwira ngo bari kuvuga yuko ari organisation batokora ibyo aho nakumvaga kandi nimba ari organisation itokora ibyo ngibyo umuntu wese wumva yuko agomba gukora ibyo yuko ibyo ari ngombwa yuko bigomba gukorwa tugomba gufata indi step yego none se ko bakubwira yuko nta nzira zihari z'abana abagiyeyo bagiye gute bagiye bate abagiyeyo baragurutse se bagiye bate banyuze mu nzira nubwo n'izo nzira zirahari niba dispose nibatanga ubushobozi barebe nimba batazamuka babujijwe n'inzira cyangwa babujijwe no kubura amafaranga icyo nicyo kibazo
cyangwa abaririya kuri tele babujijwe n'iki si bikoresho bibabujije ntibatanga amafaranga barebe ko bitaboneka yego biriya ni ibinyoma ni ibintu byo guhimba mu ntego gusa yo gusegonda umwanzi kugira ngo akomeze azahaza abantu hariho ikintu wigeze gukomoza uravuga ngo bagiye bashinja Kayumba gukorana Kayumba gukorana na Gumino cyabuze Gumino gukorana na Kayumba ariko turabizi twagiye tubona n'intuza n'abantu mu nkiko bafashwe hariya na leta y'u Rwanda bakabajana mu nkiko bagatanga ubuhamya bakavuga yuko koko bakoranye na Gumino bakanabivuga rwose ureke iriya trike za hariya ziriya trike za hariya muri FPR FPR baza bakwicira umuntu bakakubwira n'uburyo urira n'uburyo utanga ubuhamya uburyo umuntu wawe yapfuye hego bakakubwira ibyo ugomba kuvuga kandi utagomba kurengaho aho nibyo ushaka kuvuga ngo niki bariya kuba babivuga nibyo bibigaragaza yuko ari ukuri biriya kuba bariya bahagaze mu rukiko umuntu agahaguruka akavuga ngo narindi mu minembwe nari escort wa naka nakoreye aha bisobanuye ko ari ko kuri no kuri ukuri no kuverifya bya bintu yavuze ko ari ukuri yego gute sasa babiverifya ni gute babiverifya babafatiye babafatiye mu minembwe se babafatiye mu bijabo babafatiye he umuntu wese wafashwa avuga ibyo ushaka yego ntabwo ari byo okay hanyuma rero wowe uravuga yuko iyi mituwalite yindi itaje guca mu bwoko iyo yaje gushitsa uko numvise declaration yabo uko numvise declaration yabo jewe numvise yuko bagiye gukora ibyo Mahoro idakora kubera impamvu za barriere yuko idashobora kubikora kubera yuko ari organisation ariko twabonye itangazo ryanditswe na Mahoro bavuga yuko bari abagabo n'ubundi ari abantu bananiwe kandi badashoboye batazaga banakora bakoraga bananiwe bavuga yuko ngo baniyamamaje mu matora ahubwo bakabarejeta kubw'imyitwarire akaba ari cyo cyatumye batangira umuryango abiyamamaje ntitubaze kandi uje kumuraga urareba amazina yabo urasangamo Nyondo na Emile nuriya mugenzi sibyo yuko jewe ndi mu bantu bamamaje Mahoro tubizi se hari n'amaudio hari n'ibindi namamaje jewe namamaje president uhari kandi mu mpamvu twamwamamaje kandi nicyo twaharaniraga nuko hagomba gutambuka umuntu w'umusore ugomba gufesinga iyi system y'amacakubiri nuko udakorera hamwe ku bwoko ariko amaze kugera hara ku butegetsi ndabizi yuko n'uyu munsi n'umutima wiwe n'ubunana kuri kino kiganiro ndabizi yuko atanezerewe atanemerewe neza kubera yuko adakora ibyo ashaka yego iriya systeme bamwubakira uruhande rw'abari abagabo ngo nibo ngo bize ngo bafite ngo amateka ngo muri politike nibo barwanya ibyo bintu twaravuganye byinshi yego muri make reka twitonda aho hantu uvuze yuko uri mu bantu bamamaje umuyobozi w'Amahoro uriho none hanyuma kandi bakaba bagushinja yuko ari wowe umurwanya gute jewe ndatanga ibitekerezo byanje nimba ibitekerezo byanje jewe ico ndwanya icyo twamutoreye ni ukuzana ubwoko mu bumwe uri kurumva no gufesinga iyi system iri hagati mu bwoko uri kurumva kandi yarabifite mu bushobozi kandi yarafite mu bushake hari n'ibyinshi yakoze atera intambwe kugira ngo abikore bamwitanga imbere yarananijwe rero abajanama yarananijwe bageze n'igihe bagaza no mu manama yabo bakamwita Gumino yego ngo yabaye Gumino ngo yabaye ngo mu extremiste havuga okay go ahead jewe nta kintu na kimwe nshinja Adela uri kumva mu biha bikorwa byose yagaragaje ubwitange yagaragaje ubutwari n'ubushake mu gushaka guhuza Gumino na twirwaneho kugeza ku munota wa nyuma babikubita inkoni ufite ibihamya bishobora kugaragaza nabaye no muri ibyo biganiro jewe okay ufite n'ibihamya bishobora kugaragaza yuko wamamaje uriya muyobozi w'Amahoro nta bindi bihamya uretse abanyamurenge baraha ninde wabihakana
abari against we wavuze yuko hari ndashaka kubwira gutya ikiri kwemeza abari against kwanza kwamamaza gutambuka kwa Adele ubu nibo babaye inshuti ziwe barimo abahungu barabasirikare barabasirikare bari against yiwe kubera iki bari bafite izindi plan zabo zibi nyine babakora yego wavuze yuko hari amaudio uri kumwamamaza arahari twayabona yabona kandi nabo barayafite yego muri make rero ntabwo uriko jewe ntabwo ndi contre Mahoro ndi umunyamuryango wa Mahoro ni association yego ndi umunyamuryango wa Mahoro ni association icyo binsaba icyo bongeneraho nagikora ariko kandi icyo bakoze mu buryo butari bwo mfite uburenganzira bwo kuvuga yego bitari ibintu byo kuvanga umuntu wese ugiye kuvuga bacecekeshe bakubite banyuzaha oyaye ariko reka nkubaze kino kibazo cy'amatsiko hariho umuco waje kubaho mu bwoko bw'abanyamurenge waje kubaho wo kuvuga ngo ibintu bihishirwe muriko murashira hano ibintu hanze muriko murabigira gute noneho ubivuze akagaragaza ukuri kw'ibintu byananiranye byageragezwe gukemurwa aho mu gikari nk'uko babivuga wabigaragariza hariya ngo abantu bamenye ikibazo gihari ukaba ari wowe witirirwa guca mu bwoko ibi bintu biva n'iki bishingirwaho none nije uciye mu bwoko nije uciye mu bwoko wewe uhawe ubucamwe mu bikorwa njewe kubera yuko mvuze amafuti ahaba ese kuja hanze ni kuri kamera cyangwa ibiri hanze n'ibiri atoha tuviva ikigoye ni iri jambo mvuze kuri kamera cyangwa ikigoye ni ikibazo kihakitubaho kihakito affecta kihakimena amaraso tuba tubona buri munsi abantu bari ko bapfa kubera ko buri imbaraga zo kurwana iriya ntambara twahoze bahojeje mu bantu gusa ngo no kwirwanaho birwane iki bari abasore barabasirikare hari umunsi batubwiye bavuze ngo bafite ngo bamaze kuzamura ngo abasore ngo 800 ngo hariya ngo mu misozi abasore 800 baryamye muco hagati abagore babatemagurirwa hariya mu minembwe uko barakora 800 nakubwiye yuko twarwanyije FPR ari ibihumbi 12 twara abantu batageze 500 mwari bande icoge twebwe twari FRC na FPC ngeje amasunzu na nyamushebwa yego mwarayirwanyije suku yirwanya byari bikomeye yari intambara kandi biri mu mateka yabo mu ntambara zose barwanya nubu n'amakapi y'indege zabo zaracari hariya mu minembwe hariya muri iriya misozi yego imikoreshereze y'amakuta ni naco abantu bagenda bagarukaho cyane nubwo wigeze kugikomozaho ariko ongera use n'ugikoraho tuvuge ku mufano uramutse urebye habaho groupe ishinzwe kugenzura amakuta abaturage batanze aya makuta ku kwezi aya yakoze ibi byibura nibishaka ntibimenye n'abanyamuryango bose ariko byibura n'abayobozi bayoboye amasitete babimenye rero ukuye ko nta nico kigomba gutuma n'abaturage babigira hagomba kubaho accountability ikica amakuta yatanzwe naya ayakoze naya yakoze iki list iraha noneho ayasigaye naya azaherwaho akora ibi nibi kubera iki ibi bintu tutabibona mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge hanyuma bigakubirwa muri iki kintu cyo kuvuga ngo umutekano muke ngo hari ibyo badagomba kwerekana ni mu buryo bwo gufifika uri kurumva ni mu buryo bwo gufifika ayanyerejwe adashobora kubonerwa ibisubizo kugira ngo agendere muri ibyo kuko mbwira resultat y'amafaranga amaze gutangwa ishamaze gutanga hari haruguru nta na kimwe hego hari abantu bari mu bucuruzi ariko uti bari mu bucuruzi yego bwiki njewe hari abantu bampamagaye bambwira ngo nimbashakira akazi muri Mahoro ngo nimba ngo nushobora kubafasha ngo bashakira akazi muri Mahoro ngo kuko abantu bakorana na Mahoro ngo nibo bameze neza muri Afrika none bameze neza gute
ariko ibyo amafaranga nimba agenda mu maboko y'abantu 2-3 yavuye mu mamitualite yose yo muri iki gihugu mbe nko kubaza tibatubwira ngo bavura abantu nubwo baduheza amabira n'amafaranga bayakozwe none bavura abantu bamara bakazabashiramo amasukari mbe nko kubaza impamvu niki gito ndumvise ubuhamya bw'abana bari hari muri Kenya bamwe bariko baca amaboko abandi bakabashira amasukari mu bikomere none se amafaranga batanze adakoze ibyo ngiro zakora iki ese kuragira ngo buriya buhamya buteye abasore morale yo kusha ku rugamba azi yuko agiye ku rugamba azashika karaswa amara bakamutererana kuri bene kare akageni kandi twatanze amafaranga hano ariko ikibazo kubera yuko turi abantu babagendera mu cuka na fanatisme gusa n'induru tutagendera kuri fact so tugomba ingaruka zose tugomba kuzemera. Hanyuma uravuze uti amakuta imikoresherezwe yayo ntabwo ari mu muco uti hari abantu bari muri business niki hari abantu bari muri business mu buryo bwo kurimanganya noneho ayagendeye mu kavuyo bakavuga yuko ari umutekano muke ariko hari aho wari ukomoje uravuga ati hari abantu baguhamagaye bavuga ngo bashakira akazi muri Mahoro ntutekereza yuko ari abantu gusa bo bashaka guharabikana wovuga ngo abantu baguhamagaye ngo babashakira akazi kuko abadakorana nabo batabayeho neza abakorana na Mahoro bose ngende barebe uko babayeho mu buzima budasanzwe ninde ukora service ya free aho bagiye hose na transport aho bicaye bose no kurya no kunywa none se urumva yuko ubwo buzima buba bumeze gute kandi ibiciro se batanga hari uzutanga receipt y'amafaranga ya dépense ta audit hari nikibikanga ariko urashaka n'abaturage ntibafite uburenganzira bwo kubaza amafaranga ya yego urashaka kuvuga yuko kubashinja yuko se bayarya babuze bakayanyereza nimba batayarya nibatwerekereza leta y'ibyo akora ariko iyi minsi yose abaturage bari hariya iriya iwacu bahagerageje bakubita uko bashoboye n'amakuta hari tibabifotora ibyo kurya niki abantu bakaba bari haraho wari wabona ibyo kurya bazabohereza hariya bizagaburira abaturage bari hariya none ko batishwe n'inzara kandi bagihari uko bariko bararya imirima bariko Imana sintizibeshaho babayeho kubwo buntu bw'Imana n'ubundi buzima bwabo bwo gufabrika yego okay hanyuma ndashaka kugira ngo tukomeza mbibutse kwiyikiri One Africa Channel je wenda cyari Professor Rutikanga ambasaderi w'Imulenge ambasaderi umwe rukumbi shaka kubwira abantu benshi bagenda twandikira rero bamwe na bamwe abandi bakomanta bakatubwira ngo ese ko mudashaka impande ya za Mahoro ndashaka kongera mbibutse rwose ntimuzongere kuza kutubwira twebwe ngo dushake ngo uruhande rwa Mahoro twaricinze out kuri urwo ruhande rwa Mahoro ngo baze dukora ibiganiro batanga ukuri kw'ibibavugwaho baragenda badukwepa banga no kutwitaba hanyuma mwebwe mukeneye yuko Mahoro itanga uruhande rwayo aho bigeze muzagende mubandikire mubabaza impamvu batitaba itangazamakuru twebwe kandi mubashishikarize kuza kutwitaba dukorana ibiganiro batanga ukuri kw'ibibavugwaho kuko icyo dukeneye nk'itangazamakuru nuko hagomba kubaho accountability hagomba kubaho ukuri kw'ibintu uko bikorwa ukora amafuti abiryozwe namba yemera asaba imbabazi ababarirwe asubire muri societe y'abanyamurenge ariko namba ari umunyamafuti atiteguye no kuba yo kwisubiraho nanone abanyamurenge still bamenye ico bakora ico kintu naringize ngo nkibwira abantu bicare babizi rwose umuntu ushobora kuba iyo nabeshwa cyabuze sakaba yo navuga yuko hari uwo bimye umwanya azagenda agaragaza ibizibiti byuko yasabye umwanya turawumwima ariko twebwe dufite ibimenyetso byuko twabandikiye turabahamagara tubasaba ko baza ngo dukorane ibiganiro banga kutwitaba ico naringize ngo abantu bicare bakizi rwose twebwe tubereye hano nta ruhande turimo kandi
nta n'uwo tubogamiyeho, ntawe tubogamiyeho rwose, ibyo abantu bose barabizi, ni nayo mpamvu badukunda kandi bakurikirana n'ibiganiro byacu. Nuko ndashaka kukubaza pastor, ni gute abanyamurenge bashinza Tshisekedi kuba ari we wica abanyamurenge? Ibi bintu babishingira hehe? Kandi namba wenda amateka tuzi neza, twavuga yuko Tshisekedi na Kabila ari bo bantu bahagaze abaperezida ba Congo, bagahagarara ku mugaragaro bakavuga ngo abanyamurenge ni abanyekongo. So mbe nkubaza ninde uri tuvuge abanyamurenge ari Tshisekedi ntiyasanze aje ku butegetsi, ntiyasanze intambara ziri hariya. Tshisekedi yasanze intambara ziri hariya. Intambara iri hariya itegurwa, uri kurumva, yateguwe muri plan y'amatora yariko ashaka gukorwa. Noneho kubera yuko buriya butegetsi bwari buriho bwa Joseph Kabila, bwari buzi yuko hariho pressure y'amahanga aburiho, hagasura kandi ikagira na opposition ikomeye, abona yuko bizamugora kubera yuko imikorere yabwo mibi yari hari, abaturage bari barayikwiye icizere. Noneho bafabrika ibintu byo gushakisha gukora inzira zo guteganya igishobora kwitokeza icarico cyose. Kabila atanga Shadari, opposition itanga Fayulu. Noneho babone ukuntu amasezerano ya Geneve yari ameze, babona yuko ntabwo baziensortire, kuko harimo ikiriya chama cha Tshisekedi ni chama cha Kamere, ni chama bari bakatumbi, shiramo babemba, shiramo biriya byama byose byari bikomeye bifite n'abantu benshi, byose byihuje hamwe bitanze kandida umwe. Noneho kubera yuko bari manipule, Kabila ari manipule n'iriya leta y'u Rwanda, yambwiye andi ufite ingorane zitoroshe. Uyu Shadari nadatambuka n'umwiba amajwi, bizagira gute? Bizazana esandi ikomeye mu gihugu kubera yuko hazaba imyigaragambyo hirya no hino. Kandi iyi soulèvement populaire izatuma uva ku butegetsi kimwe na biriya by'abandi byagiye biba hirya no hino mu bihugu, imigumuko ikabaho, ubutegetsi bugahinduka. None uburyo bwiza, mureke twinjire muri iyi opposition tuyicemo ibice bibiri. Ibi bice, iki gice ducamo, nimba twebwe dutsinzwe, nimba Kabila atsinzwe, noneho ahereze irya opposition izorengera amakosa yiwe n'inyungu ziwe na politike yiwe, kandi noneho bakore programme, bakore systeme yo gukora kira kintu cha FCC. Iki kintu cha FCC bazahuremo ari azaba afite majorité muri parlement no muri sena, mu buryo ibintu azaba ariko akora uriya president uzaba uri hariya azaba gusa ari nk'icapa kiri aho ngaho. Azoza executa ibyo imigambi azaba afite. Kandi ikindi cyongeyeho, uzaba ufite igisirikare. Ntashaka kugira amangungu, uzareba icyo uzokora. Urumva muri zo plan zose baplaningaga, baragiye banyuze muri kamere, bamuhwanyuyeho Tshisekedi. Numubebe muri politike, numuntu wiviriye ku mashuri, ise niwe wabaga muri politike, baramufashe bamushize hariya, yumve yuko ari we bagiye gutora akazaba president. Okay, nta kibazo. Bagiranya amasezerano na Kabila, bagiranya amasezerano n'u Rwanda, n'inyungu zose z'ibintu byose ukuntu bimeze. Tshisekedi arabizi neza yuko hari uruhare rwabayeho. Noneho amare kuja hariya ku butegetsi, Kabila ga noneho hafelinze, u Rwanda irwo rugikinira, FPR yikinira umukino wa hari inyungu. Yinjira muri Felix Tshisekedi. Ndoro uko ibintu bimeze, itangiye kumubwira amakuru yose ibinyoma ntawe ubinyomoza. Tshisekedi ni umuntu ufite ubwonko bworoshe utamenyereye politike hariya nubwo abwirwa n'abandi. Noneho FPR iragiye muja mu matwi, mwohereje abantu b'umutekano, imwereka uruhare rwabo rwo kugira ngo bagarure umutekano, imwereka ubufatanye bwabo n'ibikamwereka inyungu n'ibintu birebire. Tshisekedi yiyumvisemo hariya hakurya. Ariko noneho Tshisekedi yinjira muri plan yo gusenya uriya Kabila.
noneho Kabila aba yarateganyije nimba Kisekedi agiye ku butegetsi akazamuhinduka ngomba gutegura ikindi kintu kizatsimba nimba abaye contre njyewe uburyo ngomba nanje kuzireturuva cyangwa kwipozisiona mu buryo bwo kwirinda cyangwa uburyo bwo kwempoza ibindi biganiro atangira kubuildinga igisirikare ariko yatangiye kuganira na leta y'u Rwanda kohereza za Red Tabara hariya atangira akoresheje bari bakishambo n'abandi mu buryo bwo kujenga ziriya za mayimayi kugeza aho yakoresheje abantu bacu mu buryo bwo kugira ngo bagende badivize iriya twirwaneho na Gumino bari basanzwe bakorera hamwe barwanira hamwe iriya myaka yose bamare kubadiviza babaye ibice bibiri bya bice bibiri ari byo byazanye umututu n'imvugo itandukanye no kutavuga rumwe hagati mu bwoko kugeza uyu munsi wa none iyo ntambara noneho bashaka kugira ngo babuilding ikintu kimwe basenye ikindi mu gusenya muri cya kintu bakagisenya batacu kuvuganyaho na beneco noneho bariya beneco bagize resistance yuko kitagomba gusenyuka ikintu bitangiye bakiroyemo service imyaka 10 barwana bapfusha bagenzi babo bamugara kubw'ubwoko ta assistance yari yose ngo bagiye kuzana imbaraga z'ubushobozi bw'amafaranga ngo aribyo bashiramo kugira ngo babasenyeshe ibyo noneho Kisekedi yaje kwiretruva aza ku butegetsi intambara kera yarariputse mu buryo bwo kwimetriza kandi intambara yari mu bice bitandukanye hari intambara ziri za Beni hari intambara zari zariputse hariya muri Sud Kivu hari muri Nord na Kivu na Ituri na Kamina na Bibiliya bya Kamina Sampo muri Kasai na bariya bakatakatanga bo muri Shaba noneho izo ngorane zose kuvuga ngo ujeri igihugu cari muri kaho kiri mu mutekano mukeya impande zose kandi ariho akiza atangira kubuildinga relation ziwe atangira gushakisha ukundi ushobora kureba ukundi ushobora gushira abantu biwe muri cour supreme n'ukunda ashobora kuganya majorite muri parlement kugira ngo ibyo hakora byose yazagira ngo akora ikintu bakacitambika imbere yazagira akora ikintu akacitambika imbere bakurikiranye impaka ndende zabayeho kugeza kuri uriya mwanya yashatse guprofita kare akantu ka komine Minembwe kugira ngo yigarurire imitima myinshi y'abakongomani yari iri inyuma y'abari abadepite babo noneho akora kiriya kintu cha union sacré noneho amare kugikora muri urwo rwego Kisekedi niwe umuyobozi mukuru w'igisirikare kuba Kisekedi afite amakuru y'ibinyoma yuko abanyamurenge intambara iri hariya ari y'abahinzi n'aborozi twabigaya Kisekedi twabigaya abanyepolitike bacu bari Kinshasa batagiye mu bumwe ngo bagende basobanura ikibazo c'abanyamurenge uko kiri uri kurumva bagende baganire situation politique cyangwa situation sécuritaire iri hariya muri kare karere kandi bagirane inama uburyo bashobora kumetriza iriya ntambara ben kubaza iyo bagenda bose bahuje umutima batari mu division yabo yo kurengukana hejuru kandi bakagenda bafite intego yo kurangiza intambara atari bo bayizanye bagashika hariya bagashika bakabwira Kisekedi turagusabye tukene umutekano hariya tuje kugusaba nk'abantu bari muri leta yawe kandi bakeneye umutekano w'ababyeyi bacu no kugira ngo dukorane nawe utwemerere muri iki kintu iriya ntambara iri hariya ntabwo ari abamayimayi ntabwo ari aba Red Tabara n'iki ni intambara ya FPR tuvuge si ngombwa ngo bavuge uko mpambi ivuga nibashake bavuga ngo ni ya Red Tabara cyangwa bavuga ngo ni ya mayimayi turagusaba uduhereze abana bacu batanu uba deploying hariya twitoreye bagomba kugenda kubw'inyungu zo kurinda umutekano w'abari abantu bakavanti dutoye general runaka na Jeanne na colonel runaka na colonel runaka bakagenda habe n'uyu munsi bo bikora bakagenda bagahuruka hariya mu Minembwe bagashika bagahagarara akavuga ngo meeting hano mwamoko mwese ntimutuzi twebwe njewe nitwa runaka ndi general runaka muranzi uyu ni colonel runaka uyu ni colonel runaka uyu ni umufurero uyu ni umubembe uyu ni umushe guhera uyu munsi dushaka kuzongera kumva isasu risohotse mu mbunda muri kino gihugu muri kano karere uzasohora imbunda yaba umunyamurenge yaba umunyamfurero yaba umunyintu yabiki azashaki yazasha tuzamuhiga hasi no hejuru uwo munsi umutekano ugaruka muri karere uri kurumva na ziriya Red Tabara zagenda zikinjira ari amahoko zikarigita zikabura
ariko bagira ngo bahereze umwana w'umunyamurenge hariya bamwe bakazunguruka ngo niwohereze uriya turahita tuva muri leta mugira ugiye kuva muri leta kubera yuko bohereje umwana w'umunyamurenge hariya kugira ngo arwane bizanye conflict gute kuba umwana w'umunyamurenge agiye hariya abantu bakamutera induru bakamwamagana bose agiye gutabara none dukeneye gutabarwa nande uri kurumva iriya division noneho uriya mugabo iriya FPR ikabikoresha ivyereka Kisekedi tubona bano nibo bananiranye noneho bakubitanaga nariya moko hakoresha ubunyine usibye yuko FPR kuri niko gunanirwa kwayo nimba yaratangiye hayikoresha abanyamurenge n'abanyamasisi n'abanyarurucuru ngo idusenye ubikaba nta bifite ihayikoresha abapfurero n'abanani iriya no guferinga kumugaragaro noneho twebwe kunanirwa gukora mu bumwe kubw'inyungu zacu kandi barashobora kugenda ari abanyepolitike bose bari abagabo bari hari Kinshasa kuriya bangana mubazi mu mazina yabo no mu opposition barimo bakagenda bose bahuje umutima bakagenda bakabango tugiye kubwira Kisekedi makuru y'indambara iri wacu mu buryo bw'ukuri uwo munsi Kisekedi yabyemera ariko umwe aragiraho cyakazunguruka akaja kuvuga ukwiwe undi akagenda akaje kagakontrediza mugenzi we uyu ngo ibyo babamo nibyo twebwe aho kugira ngo tugaye Kisekedi tugomba kugaya bari abanyepolitike bacu bari hari Kinshasa babereyeho inyungu zabo gusa batareba asufrance z'abaturage ngo bavuganire kandi bamara kugenda ara kwa Kisekedi bamubwira yabyanga bakamubwira ngo guhera uyu munsi turatandukanye nawe kandi igihe bazamubwira ngo baratandukanye nawe Kisekedi ntazabibona yuko gusa ari ugutandukana ngo bagiye ngo kuva mu maofisi bicara hari mu rugo bazaba bagiye gutaha iwabo kandi nibagenda hari iwabo bazaba bagiye gukora ikindi kintu gitandukanye n'ico kandi kiri against ukiriya gihugu kiri against buriya butegetsi why not murabwira gusabana hariya ngo mubwira abana mufata abana hariya muri Kenya bazamuke baje hariya mwebwe mwicariye ninde bahabasanga hariya ngo bagiye ngo muri twirwaneho ngo bagiye muri gumina uri kurumva ari amagenerale ari amakoroneli yose ari muri leta ari abari abanyepolitike bose bari hariya muri leta ko barahembwa buri kwezi twamara tukavuga ngo Kisekedi ngo niho hamara aho kuvuga ngo muzabafate n'ifoto ya Kisekedi cyangwa bari abagenerale muzamushiraho ba generale banyu n'abari abanyepolitike banyu ari bo muja kwamagana kumubyapa njewe ndahamya neza yuko ziriya ntambara ziri hari iwacu dufite uruhare runini mu gukomeza kubaho kuko duhuje umutima uyu munsi wa none jewe nabibwiye n'abantu b'amahoro ndababwira ngo mahoro yogira ubushake bwo kuva muri ubu buhake bw'u Rwanda bwa FPR tameze 3 yashiriya ntambara itarangiye kubera iki ibivuyemo uyu munsi abana bukwambuka ibivuyemo ibikoresho byose byoboneka ibivuyemo abana bageze muri iriya misozi ntazira mayimari nazira redita barazohagarara ibyo ndabikubwiye byashoboka ariko kubera yuko bafashe kirindi nibo bafite amafaranga nibo badakeneye ku bintu bigenda kandi abo bazamza ibintu byose none surumva wabibaza nde izo bashira kuri Kisekedi jewe simuburanira ico nshaka kuvuga nuko Kisekedi ari behind the information yiriya situation iri hariya biturutse ku bwoko bwacu nitwe tugomba ku approachinga Kisekedi tuka approachinga leta tukayibwira twanditse inzandiko nyinshi twakoze ama declaration menshi birahagije gira ico ukora nimba bari abasirikare bari hariya badashoboye kugira ico bakora dufite abana bacu mu gisirikare hano ba deploying ntaho bahejwe kuba bagende barangiza yantamba nimba batabikoze gutyo nibiwuzuru bave muri leta n'abanyepolitike abasirikare bashaka bagumeye yego nibiwuzuru noneho barevandike ikibazo cy'ubwoko babuvuganire babuburane baburwanirire tibibe nka bya bindi zirya ntare ngo yarwaje umwana n'umugani uba mu gisirikare ngo intare yarwaje umwana ngo imare ngo isaba abaturanyi bayo ikaba yarituranye n'ingurube ngo n'inkoko noneho ngo inkoko n'ingurube biravugana nti yewe uriya wacu warwaje umwana nitutaja kumusura hazokirira tutaragezeyo twozohura n'ingorane zikomeye noneho ya nkoko ari yibwiye ingurube iravyemeye baragiye amare gushika intarenti mumeze gute nti twararwaye nti tumeze neza nti none se igisabwa niki nti nubwo turwara ko inzara hano niyo nyinshi
none gasigaye mwo twerera kugira ngo turebe ukuntu tubaho ingoko iragiye hari iteye amagabiri irazanye nti ngintwererano yaje nawe gawangurube we tanga intwererano yawe ingurube nti njewe ga nta yindi nti njewe ga ninca mu kuguru ntugoca mu kuguru kumwe cyangwa ukuboko ukampereza nkagaburira umwana nta bundi buryo buhari nti njewe ga nciye mu kuguru cyangwa ukuboko timba mpfuye ga njewe go kumara itanze wese okay nimba ruko bimeze ndahubwo nubundi nanje nari nshonje ti nanje ndaboneraho ingurube iraribwa yanko kirigendera bivuze iki umunyepolitike akontribuwa mu ntambara amagambo ye ariko umusirikare atanga ubuzima bwe bwose tugumbwire yuko uyu munsi turiya kariya kabemba bafite mu kanwa hari Kinshasa yuko bogacira biboroheye ariko iyo baza kuba bafite umutima w'ubwoko n'urukundo n'ishaka ry'abanyamurenge bari bakwiye kuvuga kuri iriya ndambara iri hari iwacu kandi bakabivuga mu rwego mpuzamahanga kandi ntaho bogenda kubwira ukuri bamaze kuva muri iriya leta kubera iriya mpamvu y'iriya mutekano ntaho bokomanga ngo bareke gukingurirwa yego ariko baracari ko bagenda bububa naho bagiye gukora diplomasi bababwira nti se umwanzi wanyu ninde ngo umwanzi wacu ngo ni Lady Tabara ubwo mutaramenya umwanzi wanyu ni mugende nico kibazo dufite ureba leta ifite integenke mu makona yose y'igihugu ntabwo ari Mulenge gusa yego hariho abashobora gushinja kuko bakavuga ngo uriya Felix Tshisekedi ni umwana nyine wa Etienne Tshisekedi kandi kenshi yagiye yumvikana no mu kwiyamamaza ko avuga ngo niba mutora zirukanwa n'abanyamurenge bakavuga ati ni wa murage wase aya ni nyoma ibyo ngibyo ibyo nta huriro ntaho bihuriye ideology ya se none se ushaka kumbwira yuko nje uko ntekereza kimwe na papa cyangwa mvuga kimwe na papa oya ntabwo bihuye cyangwa urashaka kumbwira yuko ibingi buha ukora aho ngaho ari papa wawe gutumye cyangwa famiye yawe zo ni ibintu by'amafuti by'inyine byo gupfa gukungika kubera yuko nta kintu bahagazeho kugira ngo babone ibyo babwira abantu okay hanyuma wahoze uvuga yuko ngo bagerageje bakagenda bakagabura twirwaneho na Gumino ariko nanone hari amakuru yuko tayari muri Gumino naho hari harabayemo ibice bibiri igikundi cha Colonel Nyamusaraba n'igikundi cha Colonel Semahurungure ibyo byo urabivuga gute ko wavuze yuko habayeho gucamwo twirwaneho na Gumino ariko ntuvuge yuko Gumino nanone yari isanzwe yaracitsemo ntabwo yari isanzwe yaracitsemo plani ya Kabila yari hari yo kuvuga ngo yubake igisirikare igihe Kisekedi yoshobora kumugaranzukana azaba afite igisirikare gishobora kandi gutangira izindi operation mu ntego zo kudestabiliza buriya butegetsi buzabura ico bukora uri kurumva buzabura ico bukora kuko itegeko nshinga ryari rimwemerera yuko yosubira kugaruka noneho intambara niziguma kuba programme ziri ya leta nshasha yajeho nta kizakivinga noneho mu gihe cyo kwiyamamaza izaba impamvu yo kwerekana yuko ntaco yamaze uri kurumva kandi noneho kubera yuko azaba afite kiriya systeme cyabo bubatse nyine cya parlement na nani na Sena kiganjemo FCC noneho kizagira kandi na Cour Supreme aribo bayicontrollinga ibyo byose bizamufacilita mu buryo bwo kugira kandi ngo azasubire kandi agaruke ku yindi manda izakurikiraho uri kurumva noneho impamvu zaziriya ntambara zose yari kuzitegura kiriya gisirikare ariko ategura hari Kabila habe na Kabila ubwiwe yatanze amafaranga $15,000 mu kubakira twirwanira hari ego hari na evidence yaje ibinyujije muri bare abanyepolitike bacu noneho hanyuma se gucikamwe nyine kwa Gumino noneho bari abagumino gucikamo igihe bohereje force zo kuja kubaca mu hariya bagerageje no kugisha inama abandi basirikare bari hariya muri leta n'ubunyine uri kurumva amakoloneli aribo baselectinze ko bagomba kugenda hariya noneho basanga hagomba kugenda hari umuntu umenyereye iriya area abanyamurenge bisanzuyeho basanga bagomba gukoresha kandi bagomba kumva uri kurumva
abamwe babanje gusibla mbere barabyanga bamare kubyanga barasubira kandi baza kubona abo bagomba gukoresha bamare kubakoresha bakuciyemo Semahurungure na Nyamusaraba bagira esheke yabayeho ni yihe habaho impanuka yakawaza gupfa noneho kawaza apfe irya programme bari bavuze ngo bagiye kubaka twirwaneho ngo bayubakire Semahurungure ariko ntabwo ariyo bari bagiye kubakira Colonel Semahurungure ahubwo yari objectif FPR yari ifite objectif yo kwelimina Semahurungure na Nyamusaraba ariko ikoresheje abantu bacu noneho aba nibo bantu bagaragara muri Gumino kandi basa n'abakomeye niba ba destroying bazaba babonye abandi bazashobora kwinfiltramo cyangwa bambutsaga none gahunda yo kwambutsa abana bazashika ba install ikindi kintu kiri hariya kitarimo abo bantu babiri kizadevya kikanakora n'ibyo bashaka gukora noneho bamare bajana marehemu Semahurungure uburyo yarashwe mu mafuti araza ageze hariya Kinshasa nibo bamuhamagaye ngo nagende bamaze kubona yuko atapfuye ti wewe genda uje mu Minembwe turagusekiriza turakurikirana turakuvuganira genda uje mu Minembwe bazagira inani tuzakujana Kinshasa aragenda agere muri biriya bisambu bya hariya za Mikenke barabwiza gutya baramurashe baramurangiza rero ndi bamurashe baramufanya bamare kumufanya haba hasigaye page bari bakeneye yari ya Nyamusaraba kugira ngo bamuelimine kugeza n'ubu ngubu ari cyo gituma usanga bafashe ibintu byose bamuhomaho bamutuka bacokora bapfobya bagira gute ari ukugira ngo bamuneutralize bamudestroying mu bitekerezo by'abanyamurenge no mu media bumwe bakandika bakamwandika ngo ripe Nyamusaraba umuntu w'umunyamurenge kuvuga ngo yandike kuri mugenzi we ngo yapfuye ngo bamurashe ngo bagize gutya kwishimira urupfu rwa mugenzi wa kuki kuyihe nyungu kuyihe profit ku muntu uri ku rugamba aho rwanira ubwoko bwanyu uhawe barwanira urindiye abaturaga umutekano ibyo byose byari ibintu by'imiteguro kugira ngo noneho nimumva yuko yapfuye bavuga ngo bari banabivuze ngo bari baruhishe ngo bari bahishe ngo urupfu rwiwe ngo ariko ngo yari yapfuye ariko ari muri iyo migambi yo gushaka kuelimina ari kugira ngo ari ama grande personnalité muri Gumino arangire kuko naba extremiste kibumva systeme ya hariya hakurya muri FPR icyo ni uzakubwira umunyamurenge uzokubwira ikindi bangira Gumino atari ukubera yuko ikorana na FPR azaba kubesha kuko barakora inshingano zabo nkuko bikwiriye bari mu kazi bari muri service uri kurumva icyo gusaba bangira nuko batemera uriya mugambi w'ububisha wa FPR gusa. Okay, basta turagushimiye ku kiganiro mbere yuko turangiza ikiganiro twagiye tukubaza reka tuguhereze umunota umwe namba hari ijambo rya nyuma wovuga hanyuma turangiza ikiganiro cyacu. Njewe ikintu nshobora kuvuga ndavuga amagambo abiri. Ijambo rya mbere ndabwira ubuyobozi bwa Mahoro, ndabwira ubuyobozi bwa Mutualité, ndabwira abayobozi ba Gakondo, ndabwira nandi ma Mutualité ari hirya no hino y'abanyamurenge. Agende areke kwibesha. Umuntu ufite ibitekerezo binyuranye n'ibyawe umwanzi wawe. Kandi igihe umuntu anenze ibyo uri gukora yuko atari byiza ntabwo aba ariko kurwanya ahubwo aba ariko gushigikira kugira ngo ukosore ibyo uri gukora kugira ngo ubikore neza bizana abantu mu bumwe bizane n'abantu kuri resultat bifuza. Iyo niyo leadership nziza ishobora gufasha ubwoko mu buryo bwo kwihuza no gukorera hamwe. Ikindi nshobora kuvuga ni ku rubyiruko cyagira umuntu ugomba kumva yuko agomba kubatwarira mu kwaha. Mu kwaha kwe ngo yumve yuko agomba kubatekerereza agomba kubabwira nico mugomba gukora. Umusore wese ahari w'umunyamurenge amenye yuko iyi ni responsibility yiwe yo kugira uruhare mu buryo buri direct cyangwa butari direct mu buryo bwo kugarura umutekano iwacu. Kandi nitwarira abasore cyane cyane bari muri Kenya no mu Burundi no mu Bugande no mu Rwanda no muri biriya bihugu bindi bakeneye gutabara babuze ubufasha bwo kugira ngo bashobore kuja ku rugamba. Timukadutekereze ko twese turi abahemu cyangwa tudakunda ubwoko n'igihugu. Turiko turakomeza gusaba Mahoro na Gakondo n'aya ma Mutualité yacu nibarekura amafaranga abana batabare nibarekura amafaranga bagura ibikoresho tugwana urugamba. Ni kubw'inyungu z'umunyamurenge
ntabwo bagiye muri gumino ntabwo bagiye muri twirwanaho ikibazo dufite Mulenge ntabwo ari cyatwirwanaho na gumino ikibazo dufite Mulenge n'ikintambara turi ko turwana kandi tugomba kurwanira mu bumwe nayo mafaranga bari ko bimana bamenye yuko atari ayabo ari amafaranga y'abaturage batanze kandi bayatanze badatinya organization cyangwa badatinya igitsure cy'undi muntu wari wese ngo araza kubakurikirana ngo amafaranga batanze ngo yaguze ibikoresho saba abanyepolitike bacu bari Kinshasa n'abasirikare bacu bari muri leta bakore inshingano zabo zo gusobanura ukuri babwire leta ya Kinshasa yuko uruhare rw'iriya ntambara naho yakomotse n'ikundu yarangira babifatikanyemo ka leta barimo batanga ibitekerezo byabo kandi leta nimba ibyanze nimba koko ibimuvuga yuko leta ari we mwanzi wacu umwanzi wese ategereza kurwanwa kandi tukamurwana twihanukiriye mu gusoza ngaruke ku kibazo kandi cy'abantu bavuga amacakubiri amacakubiri ni system yubatswe idakenera ko habaho transparence mu bwoko bwacu mu byo turi ko dukora ni system yubakiye ku kinyoma cyo kubesha ibihuha fanatisme kurebera abantu mu bantu babiri ukamubareberamo ibintu byose ibintu byo guhanga amakuru y'ibinyoma no kubaka uducano two kuguma kurangaza abantu ibyo ngibyo tibikenewe igikenewe ni umunyamurenge uhanganye n'umwanzi ushaka guhesha umunyamurenge agaciro mwebwe urubyiruko ni mwebwe dutegerejeho ejo hacu urubyiruko ruri hanze ndabasaba mwishire hamwe influence politique yose influence y'ubundi buryo bwari bwo bwose ibagomesha cyangwa ibibazo by'imiryango tiwumve yuko hari ahuri yuko utari ngombwa kuja gutabara nimba uri hano muri Amerika wumve yuko ugomba gutabara nimba uri muri Canada nimba uri muri Australia nimba uri muri Europe nimba uri muri Kenya nimba uri he mwumve yuko ari inshingano yanyu gutabara uruhare rwanyu nirwo rugomba gushiraho iherezo ubwibone n'agasuzuguro ka FPR idusuzuguye idushizemo mukaga muhamwirwa mubona imirambo y'abanyogokuru y'abanyoko y'abanyogosenge abafatwa kumbaraga n'ibindi bikurikira nk'ibyo ngibyo tugomba kubirambirwa tugafata umugambi nk'abasore tugahaguruka simpamba bwira ngo muhaguruke njewe nsigara duhaguruke kandi turwaniye intambara murakoze turagushimiye cyane pastor kubwo ikiganiro uganiriye abadukurikira umuntu waba akeneye kuba nawe yatanga ibitekerezo cyabuze yaba akeneye yuko tumugeraho tugakorana ikiganiro arashobora kuduhamagara kuri 85960889 cyabuze se kuba ari hanze y'igihugu urashiraho guteranya 1-859-608-89 urashobora no kuduhamagara kuri WhatsApp cyabuze se ukatwandikira na message isanzwe ibiganiro byacu ntibiteze gushira nakagaruka umunsi kundi tuba tubategurira byinshi kugira ngo mumenye ukuri kw'ibintu kandi ukuri konyine n'isesengura nkiri nta handi warisanga ukuye kuri One Africa Channel hamwe nanje Professor Rutikanga ambasaderi w'Imurenge navuga ngo ambasaderi w'Imurenge ukumva wa wundi nyine umwe rukumbi tubonana ubutaha ciao ciao